APHLC mate All Party Hill Leader Conference asong atum Korkanchi Aropen Bike Rally ke Padupon September achiklo ni phaikri pho Arni anar lopor phaikri hini alompen lakha krepri Korkanchi constituency ke parlo samilang so ahithi alongpen bang pharo hini sose amuluk atum chingrum si bike rally ke Padupon lapen phongbirik dur kiling arong angdungti damsi mai padodam bangso rally ke pado lake ke damtang chiti pli Arni Lamdon kachitok along Kluts 2.3 along MSC ang hoy kilik ahot ing hoy kep puke bikok ke nilitum che dondon thekhe lasi nilitum APHLC asong pen BGP aphan government aphan e post lo pusi pherang ke athengno nang pachini dun bangso amai along gonjat kiling pensi mai chepahem phupon laso along kache tongdun je ai kathar AIS retire APHLC CC amai phu sikari rong phar konchun bang senson teron lapen haroghat along konchun bang daniar teron gobin rong phar sonju teron lapen babul rong piatum che tongdun dong mukak pen waisong terang report PK News Long live, primary unity long live, APHLC long live, APHLC long. On kasi tok, ladak kaduwi lekahin upet kali setan lakahin no bangke hino tupik hangjang lapu. Lama si nilitum labangso alam don ke kroi kri pusi nilitum kasi peklang. Inglong aratum an ke kroi kri. Athema siksidul pipuk daksi bang apansi siksidul pen ke rai ji apansi long kep kaselam tu long kep constituency bang apansi kipi mane ke chia to mansi siksidul aron pen rai nangji puke putu ke rai ji apansi non ke claim tu la ke aron kali la pen do olang council akam anta disia pat tar mane Assam government apansi chipi tu det non ke la pen aku dolang autonomous state bang ya lage halada ka je tok preamble lang je tok Assam state ke phang pipuk phelu pu halada ka je tok ate bang pudam lo te alang litum autonomous state nang nilu pu sigi pudam lo autonomous state ba separate state hempre ke nang nilu pu sigi pudam lo lake la silai hu alam nitum kroi kre la pen ke railway line wang po la ke chia so tom phat ke wan oji aphat pen ke ha airport tawan pola takichi aso tom phan pu akama bang si ke claim la pot si lai hui ke ni tu e kroi krepen poisa ki pia bange la ke 1500 crores pulo hala 500 crores bange la ka Assam government si PG pulo la ke PG ne pipe ne la ke pu thek thelo athema Assam government atum ta eni le na lang nun prong ye li hala dakta poisa ki chu tum do alang li tum athik thete kari list dia prang poisa nang lo dia prang advance ni tom phan nang pinai puthurong ta thek lo dakta la son la posi UPDS hudle kedara tumta lak isira suri phokep long chot ason non ta ni tum ka hisap atengke lak isira suri plikep raner kep malom si long chot ji inut akedara tu la pot la ke lu he na hok pik alam lo la pen ke la so Lamdon ke chokche pulo la pen nilitum kipua bangke la bangso lamdon chokche lo pulo tante democratic ateng pensi litum che song nangji democratic ateng pensi nilitum che song bom lo rat atum phan pachini bom lo la pen ke non election nang le link seta jat election along seta la BJP tu la pen congress atum phan ke perem tan tete la ke perem thor tete hedi la so alam don ke itum pi phugun elu ni tum congress putagi pudam ikok athela pu hello hala UPDS hot ke congress tum se claim dun loke la pe hala so hot ke hala angding pihini angding so trok sia pota alang litum Assam government bansi chipide la pen ponchat wan nangi pukok la pen ke hala long le ron mang paragraph 3 bangta hala dakta lar nangji pu bang phan ali ki piji phan la poson dokok la posi nelitum la si congress phan da pudam nang kok lo setan nono bang ke jasse met ke la BJP thu ke inglong rat tum han ke jat adhormok enatum temme la bang inglong rat tu atum phan an ke la ka sapta le velo la ke la pen la
เราบังโซลำดอนก็เห็นว่าไปผูกดักฮิพุลตันเตอิเล็กชันเกดูอันละบีเจพีตัวพันเปรมทอร์นังปอละเป็นอิสอนนี่ลีรัฐตัวพันบารัฐตัวพันกับชนิงรีกังตุงละเฮโลnon itum autonomous state separate state long leopard ako habit lutu nang po bangke claim nang nilu athema la mang so habit ki lutu pena joksi habit ki lut hut hala assam government agent tum si ka pilut dun tu toy ta cheplang lut dun non pada ki pudun tum ta do puni tum arjulong lu anke la son papi lut dun po alang litum phan heinous crime aka henopik ka henopik akam pape klempo henopik a crime pape klempo anke motok sa hud nang hang lepo tok sut ke hala ka heno ke klem tang ana pot pe klang hampo nang tum ningje thavarari autonomous state alam hang ningjeri nang tum la ni tum ke tok alam don ateng nang so hidu non pu la tum ban ther de titi la pen ke ther pen jok nang tum nang so hi hete nang tum pan life imprisonment nang kai si nang beng yi pupo la pe aja ka tom han ke nang tom man phasi nang pi yi pon ta pu me ni la son titi la posimba non le pu pelang sa da mo phi ke puji la potsi jat amonit ilitum a khay tuman inglong a rat tum an ke habit ke lut akam hile ke ot akam bang ke claim kledet nang ji ilitum la vote ki pi pensi ilitum la kahe no pick ilitum abirudhe ke thura tom phan la BJP atom phan keci atom phan perem nangji la hen lo ni lilam dak phong birik la dur kiling arong an ni tum bang ko anu ne bang pharohini pen bike motorcycle pen areli dolo la pen monita chetong olo arwe jang sita hedi nitum kado eta dopet ason lang non anta la posi nitum la na participate don atom phan anta choro par piklo Karbi long KAACCM tuliram long hang la pen MP Horensing be atoma phan kerap kachuhang Samson rong pining kan phosose kisu kacholong ajok non kidobom arachari asong Karbi long autonomous council CEM tuliram long hang la pen MP Horensing be MLA atoma phan kerap kachuhang pon lakha phorong khang constituency ke parlo chengberi pulling under lindok rong pi arong amikar Samson rong pining kan phosose hongha phongru akisu kacholong pen ajok choklemun e chodamun epin anlo kisu kachelangji anke chelanglo kisu chelangnangji anke chelanglo bonsta kisu kime ang theknun ku anta thekpon longli pinlang lasi longle phelang asab dosita kisu kime nangji aphanpura chijor thai bonsita kime ang thek nonputa awe pinlang Samson rongpi ausomar bangke thomdo bonsita thangke claim thek awe pinlang sai jokje epok do koka joini Samson rongpi ki klemun e ajok achor rohila timung pisi ki choji aphan anta claim nang koklo hemrit anta chilang nang koklo claim me claim no akam anta claim nang koklo arniwang an e om aphanta kopuma pulote koson si keso ka chilangji aphan tangka kiri karlan thekpo ma pusi ningje pon lasi halloween adim mate keso ka chilang mesen adim kachu ponje aphan pura non kido bom asorkar KACCM tuliram ranghang MP Herensing be MLA team Karbiang long atoma phan nilitum nangkerap don ason si nilitum kisunga hutsita asapso baksita nangrap dun thapusi chuning ripon lapen nangrap vek popusi ningche thelo eko number 74730110377781 phone number 6003607650 Dongkamu campaign Robinson Rongpi report TK News Pipen Rongpli sose arong kedam kewang aphan kisung dolong aphan mesen avilang amren constituency angkang kedo Karbi SKAP lapen umpleng lapen artung langso lapen tungme langso larong pli arong kedam kewang aphan non puanta mesen dolong avilang nong kerala atoy do kokajok kedam kewang sungpik binong arniwang kedam kewang hemkonglong kachileng nang ta sungpik binong lo pusi hada kedo arada tumpen nang pachini donlo kichu kijun aphan punon ingti manthulapen chojor chorlan ason le do thusita jirikendeng ahithi annang paleji aphan sungpik lang pusi hada kedo arada tumpen pherang ke atoma phan berta nang pachini don
Lasi Karbi ang Autonomous Council kachari pon aki high tuliram ronghang aphan haladak aradatum kachuning ridun laki prabjin pen kidam kibang mesen kilongji aphan dolong nang silampi asonte mesenji pusi meparji pusi chuning rilo Prodip ronghang report TK News tuar lo delong bangun prabjin pen cuma ada masal bilang ronghang lo jatan cuma MLA ada pia MLA lo penjamin ke MSC Lalo. natrang di lo area tu nak mesti Kalang lo lalo. kami thang area nang silang ra tadi kapasor ka tidang dilang aniwang juherlu tala hilo bidam pura Lalo. belong sa delong nang pitang sonte Lalo. dan sudah kasonte jel sistem ini itu di dan tingubang ke sementara ini kan ya kalau kita akan disimpan itu tangki gerak sampai itu kan selesai sampai sini juga Natu sorne. jadi kardis kapasor Sikap sordi. Ente nalitum la ardivan la so teng la kachala la tuar bangke. Lalu di. Ente tuar bangke ke do ke thak bangke ko salon thap punang tumarong bangke. ini tumarong binong bangke la so bangke nang le la Nang le lang di. Apon bangke gari ta celengon e piama. sering bangke sering un he ta ini tu ne sering bor i Ente la ke dame bang hala siksak piklo bonali tum. sisak lo tu mah Nali tumarong ente dak arong theu mas sikap rong bangke. rong ini cuma dak karbi pindah don Don thong kep do di. Ente apu bang pinela sarkar pena kerap doloma la council. Akhirnya bane lanon hemsu nangkin kre Hemso bang tang thai lo mante. kita Ketang te si ong lang di. Don thong ke bang bong ke long dun pen ma long dep ma. dun kayak celang non serke anwet lang gitu Non don sir kep anvet lang ke long tang ke. lantas kita binong ke don যিমান ডাইনিং চাইনিং আছিলে সব ভাঙি চিঙি siapa tebul চেয়াৰটা চব শেষ হৈ গ'ল আনতো ভাত বনাবলৈ জাগাও নাই তেখেতলোকৰ সব ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল গতিকে তেখেতলোকৰ কাৰণে অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ Loring thepi mate center angkang temon ke thepar pika jok thengpi ke krep kang tang raga jok edon ahem baprai por phai ke thomra chitim apor center along edon ahem ke na hok ingtang parpek anlo labangso ahem phu atum tim Karbiang long mate harakhat MLA sar dorsing ronghang aphan chuning rilo alang nitum hem thengpi ke krep pirai ajok adap an ki choji aphan anta adim aklong ta awilo pusi nang chithandun Lasi MLA Dorsing Ronghang Prabjin Pen Nang Rap Thapusi Nang Chuning Ri Huluni Pen Probintaro Report TK News বিয়লি 2 বাজিমান সময়তে ধুমুহা বতাহ আহি তেখেতৰ গছ ডাঙৰ এটা গছ পৰি ঘৰখন পুৰা ভাঙি চিঙি শেষ হৈ গ'ল গতিকে তেখেতলোকক থাকিবৰ কাৰণে কোনো উপস্থিত ব্যৱস্থা দেখা পোৱা নাই গতিকে আমাৰ ফুলনি সমষ্টি আমাৰ বা লোকেল MLA ছাৰ আছে গতিকে তেখেতে আমাক কিবা এটা সহায় ভালকৈ এটা এহঁতৰ ঘৰ মৰামতি কাৰণ বা থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়াটো খুব ভাল আছিলে কিয় আমি দুখীয়া তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই বুঢ়া বুঢ়ী আছে ছোৱালী এটা আছে কোনো তাৰ মানে আগে পিছে হেতৰ মানুহ নাই গতিকে হেতু আমাৰ ছাৰে কাইন্ডলি অলপ চাই ঘৰখন মৰামতা কৰি দিলে খুব ভাল আছিলে আমাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ